Arasına Xitaycha ырдасын дейт. Xitaychada ырдатканга аракет кылабыз. Биринчи кол көтөргөнгө микрофон сунам. 4 чыгарма жаңырат. Кеттик анда. Еттин көркү нур менен, абелдин көркү кур менен, сисиге сулу мөлмөлүм, абелгил болсун нур менен. Сисиге сулу мөлмөлүм, абелгил болсун нур менен. Эки лабен кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм, маңдай чачың жүрөккө тагылгандай мөлмөлүм. Сенин ушкун баланын тилегиңдей мөлмөлүм. Сенин ушкун баланын тилегиңдей мөлмөлүм. Мөлмөлүм, мөлмөлүм, Кытайды вообще көрмөдүм. Кийинки чыгарма жаңырат. Өттүбү? Ола жакыт оласыз, жа? Үчүнчү чыгарма жаңырат. Кимиңиздер билсеңиздер келип микрофонду алып ырдай бересиздер. Үчүнчү чыгарма кеттик анда. Алло, бул сезимди кандай салам? Ола баканыдың өзүрөм аман. Качан келдиң амын болсо күттүм сени. Сагынычым күйүп таман. Жолугалы күнүм жолугалы. Жолугалы жолбошудай кеп туралы. Табигаттын парчасын бирге туттуп. Жолугалы күнүм жолугалы. Яка, өтелексіз ака. Ұлачақ өтіңіз. Азыр мындай қылам, мен биринчи келіп микрофонды алғанға деп айтқамын, ошондуктан биринчи келіп микрофонды алып оласыздар. Мен азыр бириңиздер экөө тең көтөрүп қалса кимге беришти билбейм. Башынан чыгарма ойнотобуз. Болду. Агы мен тоңго түшкүндө ака беде музыканттар эмес, билим алгандар. Кеттик. Биринчи кол көтөргөнгө. Биринчи кол көтөргөнгө. Жок, башынан ака. Чуркабаңыздар. Биринчи мүтүлө кол биринчи көтөрүп коюңуздар болду. Капа болуш жок. Билбесеңиздер менде айла жок, менде күнөө жок. Ошондуктан улуу кичүү мен барыңыздарга бирдей карашым керек. Туура түшүнөсүздөр. Биринчи кол көтөргөнгө чуркабаңыздар мага. Колду көтөрөсүз болду. Микрофонду мен сиздерге апарып берем. Кийинки чыгарма кеттик анда. Mayli, kim urdasa da men de sana açıkını aytam da. Merde kim urdasa da tongo tuşu urdasın. Aka tongo tuşu bir. Ben ataya kol götürdüm. Bunda tongo tuşu urdaylı. Tongo tuşu albasa alıp koyuyor. Açık söz. Жоқ, ака, беде музыкалык билими жоқ, ака. Сизге окшоп, башкасына окшоп. Жоқ, ака, беде той элдин адамы, элдин арасынан чыккан таланттар булар. Сөзүн толук билсе болду бизге. Кийинки биринчи кол көтөргөнгө микрофонду узатабыз. Кеттик анда. Конкурсту бузбаңыздар, кеттик. Кийинки чыгарма. Çapkanatqa жеткирбей бара жаттым. Çapkanatqa жеткирбей бара жаттым. Siz çok өлөрдөп койдуңуз го. Толук билесизби? Ар тараптан куюлуп суу арақты.
senin gülkün olsa kulağıma odurum Jasmin Hanım ey kulağı ular şoroşatın kulağına Cetkirбей бара жатты Чапканатка жеткирбей бара жатты Өттүбү? Кийинки чыгарма, үчүнчү чыгарма, акыркы чыгарма экөөңүздөр менен коштошобуз. Биринчи кол көтөргөнгө микрофон. Bolca koyarızlar. Karasam sen sürettün, jılmayıp mağa gülösün. Görünüp koysan bolboybu, karındaş kayda jürösün. Karındaş, seninle gözler tabılmaz. Göz karasın ötüp baratlar. O karındaş, hey hey hey, o karındaş, seninle gözler tabılmaz. Göz karasın ötüp baratlar. O karındaş, ha ha. Кол чабалар. Эже бул белек сизге. Рахмат орун алабыз. Чыкканыңыздарга рахмат. Төртөөңүздөр калдыңыздар. Эки чыгарма жаңырат. Биринчи кол көтөргөндү карайм мен. Меймандар карап турасыздар, сиздер дагы калыс болуңуздар. Кеттик анда. Чыгармалар жаңырат. Эки эле чыгарма. Vallahi. Başka çıkarma. Başka. Birinci bunu oynayacağım götür. Yalgın gelse, çangırdan yalgısı algın gelse, sözünle suyun artık, çazgın gelse, söz beytim sağından seni can, zarlandım kan yürekti acarladım, sürdüm güttüm canım, sürüdden sübalım. Öttü. Öttün saka. Geyik çıkarma. Ağarıp atkan tangım ellesen, yaşadığın tapkan bağım ellesen. Seni süyüyorum, seni güttüm, ezilip bittin. Ay ezilip bittin. Altının üstünde güttüm. Kayrasın asılmazım, sağındın üstünde güllüm. Ay ezilip bittin. Altının üstünde
Faydasın asılmasın. Sağındım özündü gülüm. Final. Birinci orunda anıktayız. Dayarız mı? Kettik anda. Akırkı çıkarma. Birinci kol götürgönge kettik. Спитальня бекарушка, ты сводельная задана, ты зачем Америка туша, ты сводельная Америка туша. Bilesiz toluk. Ben emi çındığında жақшылы ырдап қойсам болады. Бірақ bir ғана нәрсе бар да. Алысты жақын қылған көпірі бұл қыз. Алло. Алысты жақын қылған бұл көпірі қыз деді. Мен қантып келінімді сыйлабай, осы құда тарапқа мен атака салам. Салалыбайым. Бірақ қолман келеді, ырдың бардығын продюсер болу, ырчы болу, барына әрекет қылам. Бірақ негізгісі мен Құданы сыйлайым. Құда менен 1000 жылдық болуш қиын. Жүректен шыққан тілегіңіз қабыл болсын. Бұл белек сізге болсын. Аз болса көптей көріңіз. Рахмат сізге. Мына шындай тамадаларыңыз бар болсын. Ел жеріне тыныштық болсын. Ушындай балдарыңыз ардайым қызмат қылып, жақсы сөзін сөйлеп, ушу бүгінгі 2 жашының тойында ардайым қызмат қылған болсын. Рахмат ака, бар болыңыз. Ең бірінші орын Катюшаны ырдап ошол менен ойынды жыйынтыктаганбыз конкурста. Азыр ошол Катюшаны ырдайбыз. Суроо берем, ошол ыр менен эле, ошол оон менен ырдайбыз. Ырдап жооп беришибиз керек. Катюшаны ырдайбыз. Даярбызбы? Атыңыз ким, кайдан келдиңиз? Şorbaş atayılından geldim. Menin atım Cısıyıf Kıyalbek. Men oşol stolda oturam. Stol numerini bilmiyorum. Bugün toydan emne jediniz? Kalbasa menen girilcedim. Bugün toyga emne berdiniz? Akam çakırdı, oşon için geldim. Bugün konvertke kança saldınız? Ol konvert çuqa, içinde 3 yaşar buğa. 3 yaşar buqa dedi. Evi Kıtay, mına bugün toyga Kıtay'dan gelgen bir meyman bolup tanılıp kaldınız. Men hem Kırgız çağırdap, dağ suroo uzatayın, Kıtay çağırdap жооп беришке аракет кыласыз. Жаккан болсо кол чабабыз. 2 жашка эмне бердиңиz? Kan küfenin feren pensi tos. Белекке татыктуубу? Так, Даглас ака.